И.А.Сысолятин. Литература, сэмэй үлэһитэ. И.А.Сысолятин 1936 6-16 күнүгер Тааттар районугар Тааттынскай нехилегер колхозтаг жекергеңе төрөөбүтэ. 1905 сыллаакка ытык көл орто сколатын битербите. 1905-1907 сыллардаакка советскай армия кеккетигер сулус палаапта. Дойдутугар промкомбинаакка маскердээчинен онтон улустагы коммунист кахыкка корреспондентнан үлелээбите. 1905-1965 сыллардаакка Саха государственный университетыгар саха тылын салаатыгар үйренмите. Сергелек оттара литературный кругокка умсугуян жарыктамыта. 1965 сыллаакка бихигилус путугар баатара орто сколатыгар саха тылын учуталынан анынан үлели келбите. Келин баатара сколатын директорунун болбута. Идетибит журналист И.А.Сысолятин ологун үлетин кепчиктере тинниктер. Олар әри кини 2 солохтогу. Каандаганы опускал бат, сыннялаңы да билбет 2 сүлелега. Ол кини поэт онна хуриятчы идете. И.А.Сысолятин саха бир биллиле кохонютун, онна сехенитин быһытынан литературага суолун ийин каалларбыта. Агачыларга Ленинска знамя, эдер коммунист, кым кахыттарга итенне чолбон сурналга бечеттинен биллибите, онна тийбите. Бичик национальный книга кахатыгар, күндейки, сарсырда, ох курдук оңостон, кыхыл сулус, какыяк, онна датын книгаларын бечеттетен тахартарбыта. И.А.Сысолятин комогой тыллаах өстөк лирик поэт. Кини сурийбут кохонноргар Анастасия Варламова отсыта, Валерий Ноев баатара, Кракый Уолчаным ден ырылара, массаба ыры болан күн бүгүнүгер дери ылланахын жаллар. Иван Афанасьевич. Ыры болар кохоннор обарастара бай, тыллары барастой, искирбэх, истәчиге өйдөнүмдүү болуктах. Суриячы кыра кохонго бир сүрүн сананы, обарахы, тула санатын ыйылыннары тардыктах. Онтон мантан бәй-бәйлеріттен сибәхе соқ, олус өйдөк тылларынан санатын ыхан кебихере сатаммат. Билигин үгүс мелодистар, дөбүгүс өйдөбөт өйдөк кохонноргор, матып айылларын истәчи ылыммат. Автор бәйте бирдемете ыллыр ырылара элбәйтилер. Ден этер болара. Кини ити санатын таммактар литературный түмсүүнүү салай олорон, элбэх эдер бәйеттер айымныларын ырытарыгар сотору ахтара. 1900 сылтан маяга келен улустагы Ленинска знамя келин эркеи ден аттамыт кахыкка отдел редакторунан үлеләбите. 1911 сылтан болохтон барыгар дери улустагы таммактар литературный холбохугу айымнылахтык салайбыта. 1910 сылтан эркеи кахыкка сурьячы конкурга терен таланна оголорго бейтин биремейтин туттарар үгехелоқтаабыта. Иван Афанасьевич ты сиренологон үчүгейдик билер, саха жонун дуhатын, жолухутун деринник өйдүр сурьячы. Сехенлерин сюжетін кыя тутан, персонажтар образтарын арыяра, айылғаныға хойара, кихи тас себеретин тутта қапта сылжарын, тылын өһүн уратыларын берт мындырдык көрөрі. Онтукатын уусыран айымнига тупсагайдык туттара, барылара итинтен сибәстәгәте. Кохонноргар берген образтарын толкуйдаһына, олоққа бары, өйттен оңра сатабакка, ологу, жону гытары сетимнән сурьяр болан, агачыга тиимте. И.А.Сысолятин саха литературатын элбэх аяр үлэһиттерин ортотугар бир сэмэй, билле көстөх сорго соччо тиетейбет, аакка солга улаханнык наадыйбат, бир кемник сүрэхтээхтик, кыһамньылаахтык, бэйтигер үрдүк көрдөбүлү ирдебили туруорунан үлелир. Аяр үлэҕэ эппетнестээхтик сыһаннаһар сурьяаччы боларынан билебит.
Олоғын сүрін тосқоло уусуран литература те. Саңаттан саңа, солунтан сонун айымнелары аярга олоғынан абыта. Ануха кини олоғын доғыро Мария Петровна, бейте өркемге учууталынан үлеләбит, тыл үле ветерана, өңөтө көмөтө өйөбүлө улахан эте. Иван Афанасьевич сурьер үлетигер төһө кылларынан усулубия дерьер. Быста гостог жалаларынан аралжыппат, иппей туппай үлелеринен мәне жаргырдыбат. Нар уйбаана сурьерин көгөлүү сылжара, наада боллагына можуйсара дагана. Иван Афанасьевич аяр үлете сахардаган айы өрүүтүн сайда үйнө турбутун белетибит. Кини бейде теринен сурьячы аңардас бүүңү күнүнен эролорбот. Кини бәғаһәңи күнүнен келер келүөне ологунан эми олорор. Бейтин онна аспыт келүөнелер олохторун үлелерин сурьян келер келүөнега эркәйләк суолу ыйсар. Ал оппун ахатабын онна саныыбын. Үүнер үйе үтүөкен кихите бу курдук. Айылгага абылатан дуухата ылларан. Уядыя ейдин мигиннәгар ордук. Ден Иван Афанасьевич Сысолятин ыра санаала кохонунан бу кепсәммитин түмүктүүбүт. Болгомтого тиһин мактанабыт.